Imboni TV. Ndagusuhuje nkwifurije ibihe byiza ahantu hose muri hatandukanye abari mu Rwanda no hanze yarwo ndetse mbaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya kuri ico nitwa Imboni TV. Nge nitwa Ajabu Marashindi kumwe na Zeruba wameze neza? Yameze neza ndakomeye ndashima Imana ndumva ijwi rimeze neza rwose abakunzi ba Imboni TV twizeye ko nabo ari amahoro. Ubundi ngiye yijwi rimeze neza. Akazi kaba kakoretse. Biba bikunda ariko iyo ryapfuye biba byanze nyine. Bo nibyo twebwe tumeze neza ariko batameze neza tubihanganishe. Ariko kandi ku bakunzi ba FC 23 bari mugenda gakomeye cyane. Nyuma yuko wari umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma yitabye Imana hakomeje kuvuga amakuru menshi yuko na generale ngo yishwe yarashwe akanapfa abintu byo kwitaba Imana buriya yarashwe arapfa aguye mu gitero mu byukuri hakomeje kuvuga amakuru menshi yuko ngo na General Sultan Makenga nawe yaba yapfuye aguye mu bitero bitandukanye bya drone. Tugiye kureba ese mu byukuri koko uyu mugabo Makenga yaba nawe yarashwe agapfa ese ari hehe hakurikiyeho iki. Hakomeje kandi ibitero bitandukanye muri no cyo bitandukanye ku butaka bwa Kongo cyane ko AFC hari ibitero hari ubutaka bwishi yirukanye ngo yamaze kuneshwa even kuri no butaka. Tugiye kora muri rusange ibice bitandukanye biri ko no bitero nuko bikomeje kuba muri rusange ariko byo mugaturitsa kuri aka kantu kuko Makenga yaba yarashwe kuko niba ari byo hari amakuru nakomeje kumva hwihwiswa yuko ngo Makenga nawe ashobora kuba yarashwe ariko akaba atapfuye. Ntabwo je nayashimangira. Nge nabibonyeho naho nabonye bagiye babyandika bavuga ko Makenga yaba yarashwe akaba ariko atapfuye ahubwo nawe akaba ari muri condition muri danger zone akaba ari kwitabwaho byihariye cyane gusa ni muzima ariko ngo ari kwitabwaho byihariye cyane bitewe n'uko ubuzima bwe nabwo nibyo turi kubona ku mihanda ku masosho media ntabwo byizewe kuko nta ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se rw'irihuriro rwabitanze mu ese ari hejuru ubundi Makenga ari hehe byagenze bite kuba Colonel Wiringoma we yararashwe akanapfuye ntabwo ikiri inkuru drone n'ubundi drone zarashwe na Kinshasa ni drone namaze kubona amakuru yazo ni drone zakozwe n'abashinwa ni drone zageze hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo zoherejwe na Angola leta ya Angola nyuma y'abasirikare 430 baje hariya ku butaka bwa Kongo bazanye na drone zakozwe n'abashinwa. Yego izi drone naje kureba ubwoko bwazo kamanze ndebe neza ubwoko bw'izi drone ni drone zo zitwa Wing Lungu 2 nizo zakoreshwa mu gitero cyo guhitana Wiringoma. Zifite imbaraga ni drone zifite ubushobozi bwo gutwara ibiro 500 by'intwaro. Yego urumva ko ziraremereye cyane. Urumva ibiro 500 by'intwaro ziraremereye cyane. Ni drone ishobora gutwara misile zigeze koresha 3 nini. Ni drone igenda ku muvuduko wa kilometero 400 ku isaha. Ni drone mu byukuri zikoreshwa n'ibihugu bitandukanye Misiri, Libani, Algeria, Maroc ndetse na Nigeria. Ndagira ngo mumenyeshe ko ubu bwoko bwa drone ari bwo buri gukoreshwa hagabwa ibitero barazwa ku bitero ku birindiro bya 23 niyo drone yakoreshejwe ihitana ura mugabo Wiringoma n'abandi basirikare ntabwo ari Wiringoma ni benshi n'abandi basirikare ako rero kara kantu ngomba kuba yego ni ngombwa kabimenya hanyuma icyo abantu bamenya nuko Wiringoma ajya gupfa ngo tuzanye operation uko yagenze mu byukuri uko byagenze kugira ngo apfane n'abo basirikare bandi no kuvuga ngo kugeza ubu amakuru atwereka ko bari ijoro ryarageze ubundi bagiye ari ku manywa. Yego hagiye Makenga hagenda Gaceri hagenda Gakufe na Wiringoma n'abandi basirikare bagiye kuri taro urugamba ruri kubera tayari bagiye guhumuriza abaturage bagiye guhumuriza abaturage ngo babwire ko bari kumwe nabo kandi urugamba bagiye gukora ibishoboka byose bakabarengera. Yego bo ikintu cyaje kuba nuko bari mu nzu y'umujenerali witwa Innocent Gahizi. Uyu ni generali mu ngabo za FARDC nigeze kubona n'ifoto ye. Hari ifamu afite hariya hari amasisi nani mu Rubaya ubwo ni muri territoire ya Masisi no yego birumvikana hari inzu bakoreyemo inama ariko noneho Makenga na Gaceri na Gakufe
baza gusiga Colonel Wiringoma. babasiga muri ya nzu. Ngoma yaje kwanga kugendana nabo, aravuga ngo ngereka ndare hano turare dupanga urugamba, ejo nzanasuhuza abaturage ngenda bakumbuye. Yego abandi baragenda, Makenga aragenda na Gaceri na Gakufe, hanyuma bo baragenda bajya kuri paruwasi ya Matanda, abariho bajya kurara. Yego, niba Makenga rero yaba yakomeretse koko cyangwa se yarashwe nk'uko turi kubibona, yaba ubwo cyaba ari ikindi gitero cyarashwe aho ngaho. Hanyuma rero andi makuru nuko amakuru Kinshasa kugira ngo imenye aho aba basirikare bari, ni amakuru yatanzwe n'abaturage, nubwo n'ubutasi bwa Amerika na Israel nabwo buri gushyirwa mu ntuza butungwa agatoki, kandi koko bwo buri gukora. Ibyo butasi burakorana cyane. Israel bari kugira uruhare mu ntuza mu gutanga amakuru n'undi yizi position z'ama 23 aho ziri. Abaturage nabo batanze amakuru, baravuga bati barimo hano muri iyi nzu, babasirikare bakuru ba 23 barina barahamurubaya. Bahamagara benshi bamenyesheje amakuru. Uyu munuza generali Innocent Gahizi nibwo bahise batangira gutegura operation, batangira gutegura uburyo bagaba igitero ahangaha mu Rubaya. Urumva nuko niko hanyuma ibiri kuvuga ko ibi bintu ubundi si uburangare ko abayobozi bakomeye kuri uru rwego baraswaho, si uburangare bwe buse 23. Bon, ikintu ryari turi muri CCRF, umusirikare ukomeye rwa general kuri rwa colonel. Ibyo ni bisanzwe nese reka nkubaze. None si nyine reka mbanze nze kunuza ahari Hamas urayibuka na Hezbollah. Yego none se Ismail Haniyeh ajya kwicwa byagenze bite? Ni ari abayobozi ba Hezbollah bajya kwicwa, ba Hamas bajya kwicwa, byari uburangare cyangwa ahubwo ubutasi buba bwakoze neza? Hano baba barushije urwego rwo kubatata. Mu by'ukuri ntabwo iri huriro rifite uburangare barangaye kugira baraswaho kuri. Mama 23 itigeze imenya amakuru wenda y'igitero kiri buze kuza cy'indege zitagira abapilote. None niba mvuna vuze uburangare shoko bari gushyiraho ubundi buryo bakaneka ikirere kirimo abayobozi bakakireba neza kimeze gite, kirakora neza, hafi umutekano utari ufite neza bakabirigenzura. Baba barushije ubutasi. Ibyo ngibyo ndumva wenda harabari kubigaruka ko bashaka harimo kano k'uburangare rwose, bati nta kubyumvikana kuno cyo gitero cyaba cyagabwe ku basikare bakomeye gutya birihuro. Ariko kandi biri kuvuga ko kugira ngo umusikare nk'uyu ukomeye apfe haba habanje kubaho ibitambo, abasikare benshi batoya bakabahagendeye. Urabivuga hiki ibitambo se? Sinzi niba nabyita ibitambo. Abasikare bamurinda abenshi kugira ngo bamugereho, nuko arabandi babo hasi ye babanje kuhagendera ari benshi. Ja bose babatsinze hamwe, nakuvuga ngo babanje kwa. None se hari ubwo ari ishimuta ryabayeho ngo ntabwo ari ishimuta, barambushi nibura batezwe. Ni igitero cyaje kibasanga aho bari no. Erega sibwo bwa mbere Wiringoma ejo nibwo nabwiraga abantu yigeze kurusimbuka hariya muri Uvira. Yago yarusimbutse Karundu hararashwe nabwo hakoreshejwe indege zitagira abapilote. Naho yararusimbutse. Yego ahanga yari yarusimbutse, ariko kuri iyi nshuro ntabwo byakunze, bagize nyine bitakunze. Hanyuma ibindi bitoro biri kubera hesasa muri kano kanya aragaragaza ko kugeza amagingo aya muri Masisi ibitero bigikomeje cyane. Mu by'ukuri ikintu kiri kuba Mama 23 ntigifite, isa nkaho yatakaje imbaraga, kandi urabona nk'uko gucika umugongo bakomeye nkana bakagira batangiye kubakubita umusubirizo, bari kubagabaho ibitero biri similitane. Urumva hari ibirindiro bari bafite umuntu za ahari Amasisi muri Mahanga bari bafite ibirindiro. Aka ni agace ni Mahanga iri mu gace ka Butsike muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere, teritwari ya Masisi. Hano kugeza ubu biravugwa ko Wazalendo ako nge nawe nubwo nshaka kugaruka kuri Wazalendo ko nta bushobozi bafite bwo gukora biriya. Coalition ya Kinshasa n'izi ngabo za FARDC birakorwa mu izina rya FARDC bikitirwa Wazalendo. Good. Biravugwa ko Mahanga bayibakuyemo. AFC yimuwe muri Mahanga.
yahakuwe bari neza hafi ya nuza ya centre ya Rubaya, centre minière ya Rubaya, niho hantu bashaka gufata kuko Tshisekedi zimwe muri planning afite ngo nukubaca amaboko, mbese nuku bakacika intege mu buryo bufatika, oya gukupa aho bakuraga ubushobozi, ubushobozi zabo. Ubwo ni kuri amabuye y'agaciro, amabuye y'agaciro muri za Rubaya hari icyo kintu bari bafite. Ibyo ngibyo rashaka kubikupa kugira ngo babone uko bacika intege, support, mbese babure ibibabeshaho, mu amahirwe menshi basubira inyuma. Ibi bintu biraza gushyira ko bava muri iyi Rubaya kandi na Masisi bakayitakaza, ibintu by'inkorangaruka bakayitakaza. Ni urugamba rwaremye kuva mu gitondo, nabwo hari kugabwa ibitero by'indege zitagira abapilota. Abaturage bavuye mu mazu bihishe mu bigunda, mu mabushi, niho bari kwihisha. Noneho Rubaya dufite amakuru y'uko irimo inkomere nyinshi cyane bitewe n'ibitero bimaze iminsi, yaba iz'abasirikare n'iz'abaturage. Mu Rubaya hariya inkomere ni nyinshi, hariyo inkomere nyinshi. Noneho kandi n'imiti iri muri ibi bitaro byaho nayo ni mike, ihagije nayo yabuze. Umubare w'abagwamo ntabwo bamenyekana, umubare ntabwo wapfa, erega iri barura ntabwo ripfa gukorwa gutyo. Mbese kugira ngo bafite umwanya wo kubarura, baba bari kure ukuntu bakiza amagara yabo n'abarokotse. Umusubirizo ibitero biri kuza ari byinshi, ntabwo byakunda ko bakora iri barura ngo bihite bimenyekana. Ariko noneho ikindi abantu bamenya ni uko kugeza ubu ngubu intwaro ziri gukoreshwa ntabwo hakiri gukoreshwa zino ntwaro zoroheje. Bari gukoresha arme, bari gukoresha bya bindi ngo arumereje ngo intwaro zoroheje, oya bari gukoresha imisada gusa n'amadrone. Bafite gahunda ahari yo kubarimbura. Ariko se nashaka ko wenda hano kantu gakometingaho muri no bitoro biri kugabwa harimo n'icyeretanye Wiringoma, biri kuvuga ko nubwo bitari official yuko harimo akabuga ka Isirayeli, Amerika cyangwa se n'Ubufaransa, ntabwo biri official ngo ninde nyakuri. Twabonye Amerika ibivugamo, tuzi ko harimo anagonde gucukura amabuye y'agaciro. Ubufaransa buramutse burimo cyangwa se Isirayeli, byo bifitemo iyihe nyungu? Wenda Amerika birumvikana ko ishaka amabuye y'agaciro, nabwo nabonye bavugaho aba bantu bose ibihugu byose by'umwihariko byo mu burengerazuba bw'isi, inyungu bayifiteyo wowe udashobora gupfa kubonesha amaso gutya. Nese reka mubaze, ni iki kirombe cya Rubaya nicyo cyonyine gihari? Oya, nuko bizwi ko abahawe amabuye nuko bizwi ko ari abanyamerika, abandi ubwo sinzi nuko byo byaragiye. Bisanzwe n'Ababiligi si inshuti za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ubwo nabo bari kurwana kugira ngo bigire bufite aho bukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Kongo ni nini, nta gitangaza kirimo, ahubwo ikiba kibura nuko nese ubabacukura yo bose turabazi. Oya, ni benshi kuba tuzi ngo Rufamine iriya yiberamo Abashinwa, tukamenya ngo Rubaya wenda aho bahacukuramo abandi tutazi, amakompanyi acukura amabuye y'agaciro bari menshi. Abafaransa usanga bafite ibirombe hariya, twabibwirwa n'iki? Ntabwo twigeze tubimenya nyine. Twikomereze ntari ibintu hagira nka tukateraho comment. Ibitero rero byagabwe, ubwo impamvu navuze ngo ni ibitero biri similitane, barakubita amajyaruguru n'amajyepfo. Muri Kivu y'amajyepfo ibitero kuva saa 3 z'igitondo uno munsi bagabye ibitero mu Minembwe, by'umwihariko mu bice bituwemo n'Abanyamurenge. Ni ibitero byagabwe ahitwa ni Rutigita, urumva aha ni muri Minembwe. Saa 4 n'igice bagaba ibitero ahitwa Kitazungura, ni muri teritwari ya Karehe, ani muri Karehe. Yego. Isaa 6 bagaba ibitero Rugezi, no aha naho ni mu nkengero za Minembwe. Hose ne faride siri kubikora, bose niho bari kugaba ibitero. Urumva baratangaza kandi ko hari abaturage nabo bapfuye, kuko ibingibi ni byatangajwe na Lawrence Kanyuka n'ubundi ni uri gutangaza ibyo. Yego, niwe wabitangaje. Bakomeza gushimangira ko ari ibikorwa by'intambara, ni byibasira abasivile cyane cyane by'intambara rwose. Nuko rero ibintu bimeze, ngira ngo ni amakuru abantu bagomba kumenya nk'uko bihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. 23 isa nkaho
iri gutsindwa. Nibyo habaye inama hari igoma iri gutegura uburyo bagiye gukora vengeance cyangwa gukora revenge bakongera bagahaguruka bushyashye n'imbaraga sinzi niba ari ibintu byo gutekerezaho cyangwa se bagomba kubikora vuba cyangwa se barabikora mu buhe buryo ko hari abavuze bati irakubita yongere ize muri Uvira egende ifate za Baraka ikubite hirya Warikare ngo ku buryo ngo Kinshasa ngo bari buze gukorwa n'isoni. Mu by'ukuri bisobanuye ko ishobora kuza igasubira inyuma ikaza nk'ukundi ujya gusimbuka ugasubira inyuma irazana imbaraga nshyashya. Nagira ngo bisobanuye gucika intege wenda bagasubira inyuma. Nabonye Monisco ejo nibwo yohereje nuza hari delegation yoherejwe muri Uvira kujya kurigenzura niba noneho ahari ready yo kwakira ingabo za Monisco. Ubwo rero niba biri buze gukunda turabitegereje amaso ngo tubirebe. Twaba ducukirije ahangaha. Nzira bakoze cyane rero. Bakoze cyane Maraki. Nawe mwana binde bakoze cyane mwana binde Jabresi. Imboni TV, imboni ya rubanda.